Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Tak. Koreyada auksion isteyapmiz qo'y. Koreyada biz auksion isteyapmiz. Auksion debdim. Aksiya. İnşallah 3 litrovый Granger benzin 2014 средний наворотlarымен bir bogi 3 detalma, sonday вторичка ekan. Mana бағасы Шымкентке дейін 3 миллион 100 Шымкентке дейін. Мына жақта 2 миллион 100. Машинаның ешқандай қалатын жері жоқ. Жуып шабу керек. Машина жақсы. Так, бисмилла деп. Осы жағдайда вторичка окрастары бар. Крылок, есік. 3 миллион 100. 2014 3 литровый. Давай, бисмилlah.